awol men hama me wahada ko mida fadin mikala jinai kushaka bayko mi engus lairuga kushuge taaruf kushuge wattafaali kukkure goi me khasso ko mikala me miya budakka wahaka ga masar misalaka me miya ko gos etchege jehi masak shariaga qiyas usul qiyas kuram belias dunia jarima ko besed jene war saaf ko por misalaka awo men balabanga qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala kuram roda ga wa in kuntum ala safar intibaa min daturega matiga wana datur ei datur em ei kame dotto eti engen awo men em etcheka bunaruga saaf ko faalo ko fennam hunna ei kocheka enge sifek muga wanje nastage derun ege hukum ege macce binawa midenna wihe miti ibara men dukalla fatima ege sawun warabode gostanga baade den aw kur denne fedin islamic ministry ge ibarat teke ministry ge stahu teke vital ministry ge stahu teke no ministry ge ibarat teke no mege mehuri ki ministry ge me figoi masata ka khayal tabat wa ge me evsi ministry ge stahu mana fenning astu ge ru ministry ge stahu ga hori vital for ibarat to hori coming a muslimo kanali kan kufuru amal no tabahe e ibarat wa ka asa behna se itir sebe fu madda be gastuga gitan ko itur profit islam gastuge ituru kurumuk maane ki gaste netiyam eisam fering ediyei abadu sawma hadan kurun jene gastu kihinetto kandele miha ku misalaka timanna gaste nete timanna gen enetu ga buni chen nune eisam fering ene jariman sadam ehma eves manaki dina khilaf wahaka dakka miha kushuga dina khilaf dina frasara kurumuk kushuga ena bedi daaneti beden huri huriha magutake ifra kufa me mikolum dinu difaaga wahadakka miha hama ena noje niyete miha kam misalaka nafrat ufettumuge niyatuga echbunu ewa kenne me barata e gastuga echbunu ewa kenne me barata era kommagotaka bunje sera kubberi anekkolum murtadduwa halatan anna miha istandira dekol wahadakka me enage je niyen on ene je gastu onna miga birwari kammeti kon kawakatto bodan e birugannani islam dina ekkola deenuge difauga wahagadakka mihun kubwari vedane tito nuniyamu islam dina dekola wahagadakka mihun kubwari vedane tito awumna mi ibaratun tafata befene miheka beduga dina khilafun ole mihekam buna miha enage niyete maqsad neti ena kubwari ve islam dina idikola wahagadakka miha enaga maqsada niyeta enaga huriha echen eterem falagam balagam nuniyam ena meduga kubwari wane besuweten wenwe ming mes evde kodde kambodu mihuri astu kon dimala kakkan em awgumana fennan hama kama kamfasha hama ebe fulunge waki maqsadekka himanu wafo en ech vima awna gabu kurweni miha bodam miha met kambodum falo kuraruga ehen dimala kameti diya nulevin wele en awgun mangam abudus kabur kurani mige sawbun mujtamaga nafratu amalutake nune huttigen daani mige sawbun kuriga mujtamaga ne nafratuga amaluta nuba amaluta qanuni gotum e himayli bekam ekkamuga vegen daani adi ege sawbun sarkara adi enum bes raitunge adu assawan jehekama raitunga kabur kuran tibbei bebe fulun raitunge adu messelaga nesse vikama badlawa ebe fulun nameduga raitunge hippuluga kurevundia ummidtaka badalwas itura raitunga nafratu astuage iturwege min daani ituru faada me kunno no quran hama mege sawbun hama gellu mujtama quran hembe algon me mi wahaka midakkaniya